Bisi eleksyonotai tangsalo kila rayo parao khlaijaka kaisa nokla kothum panda manjaka TDIDC ni CM Purnachandra Jamatia a panda ni bisingtei bagjaka catering ni mane khonai Arshali Pandanatui, Kokshanan Tangi TDIDC CM Purnachandra Jamatia Shaka Buskani Bisi eleksyonotai hastini dalbidal thayo khlaijaki tongo nokla kothum panda a panda ni bisingtei nokhame amstani lukorong no bagjaka dalbidal mane khonai abo haikeno kila bakma assembly constituency ni rayo parao khlaijaka kaisa nokla kothum panda a panda ni bisingtei Shikango sajak tongmani haikeno kami amsani lukorong bagjaka catering set abo haikeno dalbidal samong homo khlaijaki tongo honai abo haikeno asla kokshanan thangai TDIDC ni CM tebo shaka tabuni haste habang edisi habango asungani bagai chaitokmani abo joto shrai shrai ingnai edisi dai bisi election honai shaka TDIDC ni CM Purnachandra Jamatia Bilakya hambai atini rayo edisi village naam sayo जों चिकनते पांडा खालेखा वार्ड व्यक्ति काचे पांडा ओ पांडा ओ फाइसक फाइजक सिने ब्लॉक प्रेसिडेंट जोनल नि चेयरमैन तेबो और बिसिनि इंचार्ज फाइसक फाइजक बिसिनि प्रेसिडेंट तेबो लैंड अलॉटमेंट कमिटी नि चेयरमैन चिनि टीडब्ल्यूएफ नि लीडर वाईटीएफ नि लीडर संथंगो नाहर मुं काइसानो जों बसकांगो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्व जे सिनिति प्रासानि राइट सिनिति प्रासानि अधिकार न जे जों सबक खायतोंमोन अमतेबो जों क्राक खायनायनि बागै ग्रास रूट लेभेल जों तेबो स्ट्रं खायनायनि बागैनो जों दिनै वार्ड व्यक्ति जों अमाय पांडा नखला पांडा खायलायबो जों जतनो साइमानो बिसि इलेक्शन लास्ट 10 इयर इलेक्शन खायजायाङै चिनि इकोनॉमिकली बोसोर डिप्राइव खायजाखा बनो लुकरगनो जों सालायखा जों तमानि बागै बिसि इलेक्शन ताबो बरंनो मेचेनि नांनाय बनो जों सालायखा तानेके इकोनॉमिकली चुनो ब्लॉक खाइवे डिप्राइव खाइवे चिनि तिप्रासारनो बिखारा रवै बरनि लगे खेजे फ्र तंगरवानि बागै जे ताबोनि बर्तमान शासक रक चेष्टा खाइमेनि अमा बसकांगो क्लियर ओइ थांनाय नगजावै थांनाय जों कायसा वार्ड जतनो अमा हाइके ताबो चिकन प्रोग्राम नि बिसिंति प्रोग्राम खाइवे अवेयरनेस खाइ दङो बसकांगो बुबाग्रा नेतृत्व जों जखफानो एडीसी इलेक्शन बो जों कप्लाय इंनाय बिसि इलेक्शन बो जों कप्लाय इंनाय बनो नाहरैनो जों ताबो प्रोग्राम खालाय दं सुदो जों अमाहाय प्रोग्राम सिमिया चिनि लोकनि मानैखुनै नांमानि रगबो जों तिनि डिस्ट्रीब्यूशन खालायखा बरनो केटारिं सेट दगबो जों जे बाकी तंमानि लास्ट टाइम जों बागलायफ्रो बर विभिन्न कारणे मालि आंखा फिया जों बरनो प्रमिस खायजा जे निरनि लोकनो निरनि चार्ज न जों रफिनाय होनो गे तिनि जों बनबो डिस्ट्रीब्यूशन खालायखा फाइनाल विलेज कमिटी इलेक्शन ते जनरल इलेक्शन न नाहरैबो जों अ जागा कगलाम सालायखा हामबाय Arshali Pando TDIDC ni CM Purnachandra Jamatia no karibo manjaka TMP Bagma Block Committee ni President Shubod Kumar Jamatia Vice President Gobindo Kishore Jamatia Office Secretary Rajesh Jamatia Gumoti Journal Chairman Jyoti Jamatia Akosong Kilani Shimi Boyarni Kokthum Chini Khorang